Good day, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today I'm reading Matthew chapter 11, verse 25 to 27 in Horrible language. Obi ri Matthew uyori ronye ikwovu owo ronye ujegbiyori rite ujegbigran owo ujegbiyori ve okeyina Jesu datane mekpere owe ose oruma ogiwu ve akpo rewu si emunana nuke ikwu re wanri ve iriwu eruo woda wo anyị piake imo buba owo ijegbesa erin ose kidie oyin obu ruwo wonori owo ijegbigre ose miwi kemu na ejobi kewe ye okwu ovuovu rien omo na jokpa re ose na okwu ofa rien ose na jokpa re omo na kugbe ikwu re omo na ge ose na ke makobiro